Amapedi into lento yenziwa bathanda ukugxothisa abantu kangaka emsebenzini nje. Hobaneng mapedi arata ukubisa batho hakana emsebenzini? Didibana nale video lena. Le video apha umbuzo uthi wenziwa intoni into ukuthi uxoshisa abantu emsebenzini usukuzozuzana uma uxoshisa abantu emsebenzini? Bafethu, comment section. Hayi, iveza amapedi njengompethe babantu abaxoshisana emsebenzini. Ngapha umfowethu lona naye yakhe video ithetha nethi njengendlela amapedi abaxoxisana ngakhona emsebenzini. Ndicela ukwenza disclaimer before ndizanivezela comment section yale video lena ama comments babuyisithini. Ndicela ukwenza disclaimer. Ipage kaFez yipage oba sime nama uncomfortable conversations. Yipage oba sithethe ngalamagama abantu abatsaba ukuthetha ngawo apha. This is a safe space. Apha siyafundisana, siyakhana, siyalungisana. Apha sinomnqweno woba iSouth Africa izwe elethu libe yilento esihalela into ba mayibe lilo. So that is why we are having this content which we cover kule page kaFez. So indenze into ba ndibe very interested ikanti ndigqiba kudibana nale video ndingena na comment section into ba ithini nalendo because ndine first hand experience. Hayi comment section yasho uthi ngumsebenzi wamapedi uxoshisa emsebenzini. Comment section iyawaveza kancinci amavenda, iyawaveza amatsonga. In my case neyami first hand experience ke involve ipedi netsonga. Sasa sibalisa story sakhona bafowethu. Will come here and share my story. So ithetha nje ngendlela nje abazimpimpi ngakhona amapedi nani. Yandenza into ba ndikhayela ukuza apha ndizothi mina esisifo kubonakala ingathi seyamene namapedi. Ingabe sisifo esingaba nazo na indlela senze inzame amacebo oba sisichore bafowethu. Like mosingoku mina umuntu andazi uyandazi umuntu nendlela ukubona ngikhalela ukubona ngayo nje South Africa nje lungile, that's me. Siyahalela ukusebenza emisebenzini where you don't have to watch over your shoulder because usebenza namapedi. Siyahalela ukusebenza emsebenzini whereby you don't have to watch over your shoulder because usebenza naneyiphi itribe apha South Africa eyamana nokuxoxisana nabantu phi emsebenzini. Bafethu iyathanda ukuthetheka into ba kuthiwe yo amaXhosa athanda imali. Kuyathanda ukuthetheka into ba yo amaZulu ndakhulu khanda likhuni xoko ziqinile banenkani. Niyabona mosindlela ezi tribes zethu ezithanda ukwazeka ngakhona. But ke ngoku after ndibukele le video kuukuthi angiqala ukudibana ne video ethetha ngento ezifana nezi kwi comment section kungathetheki kakubi ngenono kwenza namapedi ngendlela abathanda ukuxoxisa ngakhona. Ndithandile bafowethu comment section because kunamapedi avelayo abathi mina ndilipedi. Hey nditravelile bafowethu different provinces across South Africa lena and ndingumpedi nje andizidli ncam ngobupedi bam when it comes to this matter. Futhi andiwathandile bafowethu amapedi awakangabe defensive. Hayi omnye athi nje njengoba umbuzo usitsho njalo athi omnye senziwa kuba singamapedi. Athi omnye kanti kuthi laba bantu benje. Athi uyayibona mos. So ndiyahalela nje ndisiza from a good space apha into ba ndizohalela into ba sazi ngoba ezinye zezinto bafethu ziba nengcambu, ziba ne root cause. Si understand into ba lento isuka phi. So kungathi nje lento yoxoxiswana kwabantu emsebenzini yamaniswa nabo nje kungani. So that nyoba nabo ingabanceda uba benze some introspection ngaphezulu ikubone naye kuya phambili babe namahloni wokuqhubeka bexoxisana nabantu emsebenzini. Bayazi into yoba vele ngathi indlela abaziwa ngayo bahalele nje ukutshintsha into yoba bazisuse kulomkhubo ongathumbi kangaka wokuxoxisana nabantu emsebenzini. Mapedi, you know ukuthi I do not have any beef with you. I love my pedi and followers. I've got a lot of them. Even xa kusenziwa nama-march nani ndiba involved kuma-march wakosela impompo ndimobilize apho ntini. So please do note I come from a good space. So ndikhayela ukwazi ku comment section into ba ibe izizathu zabo xa besenza yonke lento abayenzayo bazeke bebe isithini. Ndimthandile futhi usisi lona utsho uthi abe phofu yena esebenza umuntu lo ngasukuba kasebenzi uyasebenza but akwazi into bathini afune ukukususa ukukhipha isonke emlonyeni. So please masincokoleni kwi comment section. Zaw respond futhi I'll try to engage nami apha kwi comment section into ba kungani ingathi amapedi aziwa ngalomkhuba ombi kangaka. Wenziwa yini wena ukuthi uxoshisa abantu emsebenzini?
wenziwa yini wena ukuthi uhambe ngemumva uye kubaphathi uyokhuluma ngabantu baxoshise emsebenzini uthatha izinto mhlawumbe beyiqoqa uyozisho phambili ukuze abanye abantu bexoshwe usuke uzozuzani ngalokho phela ngoba wena usuke vele usebenza vele uyasebenza usukufunani usukufuna kwenzakaleni wenziwa yini ngempela ukuthi uqoshise abantu emsebenzini kunzima nakangaka ukuthola umsebenzi konke ko Pretoria nabonke nako Cape Town nayo yonke nje indawo esondelene neGoli la kugcwele khona amapeti anike nisho bafethu noma mhlambe mina nginakusisa lento indaba amapeti abe yimpimpi kangaka indaba amapeti abe yimpimpi kangaka kakhulukazi amapeti amashona na wonke lezi zinto nje lezi ezikhuluma ilanguage angazi ukuthi ziyabaleka zonke lezi zinto nje indaba ebe yimpimpi kangaka emsebenzini yazi isikhathi esiningi umuntu uyabheka abantu abaningi baxoshisa amapeti la eGoli ave ngisafuna nje ukuthi ngiqale ngibonge nje ukubambisana kwamaZulu namaXhosa ave bambisene eGoli bafethu la ngifika khona emsebenzini nje la ngibona khona nongini uma ngizwa emathexini kugitshela nabantu abasebenzayo ave bambisene amapeti nameZulu amalento le amaXhosa nabeZulu yo amapeti emsebenzini ungazi ukuthi inkampani zawo hayi bo ngeke bafethu